Nay, apay dagita. Akin gargarad ka dagita imot mo nga imay dito balay da bed. Dito'y akong nga agnaad na lang. Apayan. Agsina kamin ka ni Clara. Tsak kaya't ti ugali da dya babae. Nakangiw-ngiwat launay. Nagado, areklamo na. Para manam nga minauray maminsan laang. Nariga at imadan iti asawang armalay tingiwa na. Ay nananang, saanan ngagbalit ti kasya klase ti tao. Basta siya, sigurado akon. Sinaakon na dya Clara. Saan lang mat nga iso ti babae di ti lubong? Nagado dita. Sa bagay, mala, agbirok ka lang iti sa balay. Pagadalam day ta, inton sumaranaw, piliyam to na naimbag tay babaya kap-kap na kam. Saan nga minakom-komporme tararmam dita? Apay, magtakas dito ibagbagap iti anak ta, lita bakay. Apay, adaman na naisawang ko, di mo nagustuhan, sika, lakay Gabriel. No bagbagaam ti anak ta, di kagbalin a one-sided. Amwem no natipod no arasaw ti saan da pagkinkin na awataan. Saan ka ta ni Clara adagos ti pabasulam. Amom ba ti family background day ja Clara? Broken family da. Iso sigura kas dito gali na. Adda bisyo ti anak ta bakit. Ang mga nuiso ti may sa arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Mala, baybayamon lakay. May maya malaan no agsinadan. Okay, kasano nga rodan ti apo ko ta. Jay anak dati agbalin na nakakaasay no kasta ti mapasama. Mabalin ka di nga ibatik pala ti apo ko kada kayo nanang. Da kayo kumapila ti mga awerkan ko na. Awan ngamin ti amok apangital kaken ko na. No di da kayo laang. Papa na maya. Aga brudak nanang. Kit no mabalin, ibatik pala kada kayo ti apo ko yo. Ala. Aga brudak, tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yo. Amuyo mo ti ugali ni David nga anak yo nanang. Tayraman mo pala ang madya anak ko. Sadot ken nabisyo nga min launay ti anak yo nanang. Isu ti may sa ama kagapuno apay ang nagsina kami. No sininaan na ka dya anak ko, ag-move on kan. Nanang, Talaga siguro asana da kayo tagkagasan. tila nga min anak ko ti pakaasyak. Ngam anya ngay, awaten mi at tigasat mi. Di kay madanagan, tano makaabrudak, mangipaw itak to itigastusan nyo nanang. Rumbang lang. Saan mo mabalin asyak taggastos para iti anak yaw? Bisi ka launay mo't Clara. Nagadungarod ti papeles nga ilaklakad ko na naosang. Papeles para iti anya. Para iti panagabrod ko nana. Lukas ta, agabrod kan. Wen ko mangarod nana. Anusak ti mayadayo iti anak ko. Ta para matlaang iti masakbayan na ti kasting aramida. Asino ngarod nga iti mga awir iti anak yu ken David. Ibatik kadalolo ken lola na. Saan nga min amabalin nga ibatik ken David? Tasipod pa idi, talaga nga awan ti bibiyang na iti anak ni. Ay anyan, sapay la ko mga road ta makatumpong ka iti nasaya at nga amok balasang ka. If tomorrow never comes... Nabartak ka man na nag-awid siya ka naman. Anya kayo matuntatang. Kasangsangpit ko pa lang. Mungat at dagos ni pasungad yung kanyak. Ano mo tikas tangaw ka na yun. Laklakayan kayo nga di kayo palag balbalaw. Kasta ka na yun ti aramid yaw. Sika, tirumbang agbalbalaw lukaw. Panagkunam ka na kat mayat ti kasta nga aramidam. Di mo panunutan ti masakbayan ti anak mo. Oraya, ta agabrod ni Clara rarang. Agabrod kahit agsalot-salot ka matay. Di kan makitinulaw para iti anak yaw. Dakil daw ti masweldo ni Clara iti abroad. Oray sana ka mangirwar iti kwarta. Kabalan na suportaran ti anak may. Ay na, talaga di kag pampanunot adabay. Kastamlat akanayo lang.
Awan na pintas at turong ti biyagmaw no kasta. Nagkapon na ita kwarta ba kahit Impawit ni Clara. anya? Ay nakakasimot piman ni Clara. Rumbang lamang ipaw iti kwarta. Tada tati mga sasikaso iti anak na. Rumbang laeng asikasuan ta apo ko takit nga raw ni Travis. Magbagaman namin ni David. Marang sikat idenggan na. Tano siya, dinak dengdengan. Pilosopon na. Ibaga, lapto agbirok ti pagtrabahuan na. Di mo ngamin konsinsyen ati madingar aramidin na. Kat kanayon kumuta bagbagaan. Sa nagaputa da iji abroad ni Clara kat isumot amin ang tiagastaws. Ni David nga anak ta ti lalaki bakit. Isu ko ba tinumero unaw amang suporta iti anak na. Ay na, no asino tagsusweldo ison timang suporta. Adula amin mangay bagbagamag. Pangasiman David anak ka. Pag nakam kan, tasaan kan nga ubay. Apay man na nakasta ti tono ti boses yo tatang. At naman ang basol ko, adyak amaw. Talaga ka din awan bibiyang mau iti anak yaw ka ni Clara. Di mo pa'y kumustain. Kasla anak lang ti karuba ti pangibilbilangam kan kwa na. Bisi ak nga rod pa'y. Bisi ka nga, agbisbisyaw. Ay na, agdakam ka kumamot din ah. Uray para iti ubing laang. Pag tinulungan niya ni Clara ti para iti anak yaw. Di mo'y panamnama amin kan kwa na. Dakkel mo ti ipaw-pawit na tatang. Apay pala nga agpanlugak ngay. Na! Kanwan gayam. At dan nobyak kat agdin na kami. Yawid ko niti balay. Alya! At nakanumanan sa balay ang nobya jay anak maulita. Wan, amok daytan. Kat apay di mo labdan ang mangilimin manan iti sa balay ang babae. Ay kabaya amano kasta ti kaya nangaramidan. Kasapulan na mati ka andingay Nga oray awan trabaho na. Ka makasapul to Kananya tamaw. Ang mga nwada trabaho di baro anubyan na. Kanayon mo latan na konsintyen ti kasta nga aramid ti anak ta. Amang ano pa kay sagmakan na dahi ta apanang konsintem kenkwana. Ay tangiwa mo man. Nakaturog pa ilang ti apo ko ta. Pumanaw ka man pa ilang dito. Nagariwawa ka lakayan. Ika jay. Hello? Hello, Nanang. Kumusta ni Travis din Nasaya at matapo ko. Awan pagdanagam kang kwa na Clara. Nanang, madamag ko man lang. Pudno ka di nga daing nyawid ni David a babae di na balayong. Awan po no, anya ko maita. Nabayag mo to na nagsina kayo ita anak ko, san aya? Kaya't ko laapon ka no agpaiso tinaidanon kanyak, Nanang. Wan po no. Kanwan gayam, Clara. Nabayagan na nagsina kayo kan ni David. Apay ananang payla ti awag mo kanyak. Ha? May rita ak ngamin, Clara. Pasensya kayo, Nanang. Kasta nga minon tinakairwamak nga awag ka na kayo. Nga nga raw, ngam di kan mang namnamak ni David tanay, adan sa baling asawa na. Mabalin mo mat ka ti makiasawa iti sa balin no kaya mo. Basta di mo liplipatan ti responsibilidad mo iti anak mo Wala nang. Kasta kumama nga rod at ibagayo iti anak yo. Di namot kumaliplipatan ti responsibilidad na iti anak ni. Ay na, no anyaman ti pagkurkurangan ta anak mi iti apo ko may. Da ka may timang pumpuno. Iso di ka nagreklamo, Clara. David, ibaga mamakin ni bakit mo tagluto ka nagdalos dito balay? Senyorita mo, ditoy. Anusan nyo pa lang ti mga ramid karagita nanang. Tamo yung nga da trabaho ni Janice. Saan mo ta diretso ti trabaho na? Adama aldawa ba kantina? Di pa agin na umay. David! Agin pakikan, tapumanaw tan ditoy.
Ha? Ni, apa yan, Janice, honey? Nagalas ti pa nagngiwat tayo nam. Bumanaw tan dito eh. Tamangan no makadurabak. Ha? Nay, unay matikas ta pa nagsasaumon. Nagalas magayam ti ugalim. Sikat tinalas ti ugali na. Agpakalaing ka, bakbakitan. Ang mga datrabaho, pagtrabaho na. Nalipatam sa mo to na siyak timang pakpakan dito anak mo. Ha? Alan David, yung paki mo nagitigargar tata pumanaw tan dito eh. Ha? Swapang magayam day dya babae. Imbes nga may najay anak ta ti bagbagaam tapno agtrabaho. Di lang mapain. Jay babae tagtrabaho nga isaw adda lang dito balay anak ka uldag. Pasaray agbartek pay. Kinaya namoy. Okay. Pag naidanda nga rodan. Kagawid da siguro na jay balay da Janice aswapang. Nanaosang, kumusta? Ha? Clara? Adakan balasang ko. Una na. Ala, umunag ka balasang ko. Agyamanak nana. Pasensya kayon dito'y balay yumanan tinagdiretswa. Amo yumat, awan da dumaapapanak. Nasingpet kayo kanyak. Iso nga imbilang kayon akapamilya. Nga oray saan tayo nga agkabkabagyan. Demot ka na yun ko idi nga ibaga nga open to'y balay para ken kabalasang ko. Agyaman akmanin nana. Awan anyaman na. Agad, manunga aldaw ti bakasyon mo. Saan akon nga agsubli iti abroad nana? Upat atawan kumuten ang nagtrabaho iti abroad. Upat atawan ajak nakadwa ti anak ko. No kasta, ala umun ti anak mo. Wana na, adamot basit ornong ko. Umdas mat siguro day jay apang rugyan mi iti anak ko. Anya, alam ni Travis nga po ko kunam Clara. Wana nang, di kay madanagan. Tadyak iya dayo ti apo ko yu kada kayo. Ay sana mabalin Clara. Kalpasan ti adwarigat mi kang kuana. Basta alam latan nga wanan yaman na. Apay kastalat kalakanaya. Pangasim Clara, pumanaw ka pailaan. Jack kayat nga agapata. Isa pumanaw ka. Pimodot ti olok iti dayta nga imbagam. Agbagtit sanda Jack Clara. Agasam, alaan na kanukid din tapo ko ta. Karbengan na dayta, ta anak nakit nga raon. Ibati-bati na ti anak na, kalpasan na, basta alaan na latan no kay kaya na. Ay isa na mabaling ti kasta kanyak Gabriel. Kapilitan ada ta ti pangibatyan na tapaliwawang mo't nga raw jay anak ta. Ay ora niya tararamidan na, Jack itagtapo ko ta. Naglalay nga nan ngay. Saan akayat nga itutiinan ni David ni anak ko na naosang? Anya, apay ngay. Katsi ka mo tiinan ni Travis. Awan ka no ti karbangak. Taadon tirigat day ti anak ko. Mano atawan ka no nga inay aywanan da ti anak ko. Ay saus, madi ati kasta nga ibagbaga na. Konsintidor lang arudan iti aramidan di anak na. Kasta pa iti baganakan ka. Awan karbangan na iti anak mo. Sika ti dakkel ti karbangan na iti anak mo. Anya ti aramidak nana. Kasaritam to pa'y maminsan ida. Kan uray ni David nga ex mo. Kasaritam, bareng matulungan na ka iti dayta, balasang ko. Pasensya ka niti panagsasaw ni Bakawit Clara, balasang ka. May kawala siguro na dyan, ta alaemon ti apo ko may. Saan ko ayadayo ni Travis kada kayo, tatang? Kanayunak to nga ipasyar dito ni Travis. Hala, di ka madanagan. Tulungan ka. Siyak ti makaamaw ko ni Bakawit. Ipasigurado ken ka ama alam mo't laang ti apo ko may. Agyaman na, tatang. Talaga di kag pampanunot, Gabriel. Awanan, inalan ni Clara tapo ko ta. Kasanong arodaytan ngay.
Nalipatam samot tayo. Ani Clara tinangipas ngay iti apo ko tabakay. Ay, uray, pay. Di nakabaalan timang padakkel ka ni Travis. Kabalan na. Iso nga raw na nagabroad tapno makaornaw. Isubli na ni Travis ti balay. Idarom ko na dya, babay. No agdarom ka, awan laban mau. Sigurado ang maabak kamutlaan. Kung may sa, ang mga numairaman pa ni David nga anak ta. Kasano ko mama may raman mo? Ay awanan mamuandan ti kinaresponsable ti anak ta. Amangan ket di pa, no iso ti kaswan ni Clara. Sa bagay, mayat mutkit day, no mapasamak day ta. Tapno ag nakamutan day ta adabay. Ha? Kamaudyanan na. Makaduak mo't laangin ti anak ko na naosang. Wan nga raw. Dilagbain mo't day di alita. Di na amo ti pagluglugaran na. Ay wan, sa dino ti ayan ni David itangay. Addan sa kano ijay lugar niya asawa na nana. Uray numangmangted iti suporta ti anak na. Saan nana? Okay lang ang kanya. Isupay apagsakitan ti ulok no agdawatak iti sustento ken kuana. Ta sigurado manen nagsasakit abalikas ti mangeg ko ken kuana. Sapay kas di ni nanang na konsintidor. Sa bagay mo't kit di alang nga road agpatibker ka palasang ko. Padyak akabaalam day ta. Di mo baybay antibagim. Tapno napigsa kalatang agtrabaho. Clara, balasang ko. Agpa-deliver kantuman iti tinapay ija istor ko. Ta naibusan tila ko. Ay sige nana, ta ibagak to kadagiti para deliver. Makumikum dapay ngamin dito'y bakery. Ay na, di makulan to'y bakery balasang ko. Limawan. At dapayin pagmeriendaan dito'y unag. Wen tapno nawaya dagiti customer nga agtugaw no agmeriendada. Kompleto pa yan ti drinks ala akom dito. Wen anana, tapno mapnek dagiti customer. Ay na, talagang asensado kan, Clara. Maragsaka nakparaken ka balasang ko. Agyaman nak na naosang. Kailiw kun ti apo ko talakay. Mabalin mo ba? Di ba pa ni Jibalayda? Yung kasarungkaran Nakababain mo't nga rin ti mapan ijay. Pagbainam ko makit na saya at matlat ta titrato ni Clara kadata nga oray kasjay ti impakpakita mi diken kuana. Ay, jak ni namnama apumintas ti biyag na. Pinadakkel na jay balayda. At dapay logan nan. Kan agduduma ti negosyo na. Nagagat nga may ni Clara bakit? Buo nga amin ti kinagagat na dagijay. Wen nga roda naimbag pa ikat ni Clara. Napintasan ti biyag na. Nanang, mabalin ti umay. Nay, si Kamal gayam day tadabid. Nagdakkel mo tabagmaw. Agbakasyon ka? Ay, ada ka ba't nabay? Uwan tatang, tag naudak manan dito balay. Anya, Apay, nagapa kayo ijay swapang asawam? pinagtalaw na kiti balay da nanang. Sininaan na kon. Anya? Ha! Gusto mat. Tadyak mo lakayat day diyang agbalin a manugang. Anya nga raw ti plano mitibiyag mo itada bay. Diyak payam mo tatang. Di mo sarungkaran da Clara kan ti anak mo. Mapan kami iti ayan da inton madamdama. Sige lang tatang. Mabainak nagpakita kan Clara. Amok kadakkel tinagkurangak kadakwana iti anak mi. Ay wala. Naimbag, tamom na ita. Ni Clara titimakder nga ina ken ama ti anak yaw. Wan nga tatang. Isa mababainak ken kuana. Urayin niyo biitin di apo ko yun, nana. Tata,
Tapaawi din manipod iti pagadalan da. Wen, saan kami ngagdardaras balasang ka? Oh, at ti meriendayo, nana. Tata, agmerienda kayo. Pangururayan nyo kini Travis. Ay, pasensya kan nadisturbo na kan, Clara. Ayos na ang tata. Uray ta adadagiti trabahador ko ang mga sikaso kadagiti customer dita bakery. O ala, mangan kayon, tanapudot pa iti taraon. Clara, agyaman na kiti kinaimbag mo kada kami. Oray kas jeti inaramid ko idikan ka nasaya at latati tratong kanyak. Diyak kaya ti adak agura na, nana. Iso asaan kayo akagura. Ay na, agyaman akbalasang ko. Nakasingsingput ka talaga. Kumusta kan, Clara? Kumusta kayo iti anak ta? Okay kami iti anak ta, David. Amok, adakal tinagkuranga kada kayo iti anak ta. Sapay ko mata, di mo yimot ni Travis kanyak. David, Pagbababawyak ni madingi nararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ko ma. Kat no may kanak iti may sapay agon daway amang sulit iti ado anak kurangak. Pagyamanak launay. Urnusan ta ka man ti amin kadata. no may papankan Travis, saan ko nga ihimot ti anak na kan ka? Ngamjakon kayat ti makisinublan kan ka, David. Iso sorry. Clara. Lana, agsakit man ang tiyan ko. Maulawak manan. Nasakit pa iti bukot kan sikat ko. Ay na, una yan aya. Rinabiimot la akastakan David. Puyatan nak mo launa yun anak ka. Sa akong kamalan ti sakit na nalang. Nanay ko. Ay, sige tayo bak ni tatangaw. Itaray da kalangan ni sa ospital. Masapol ka no ang maopera ti anak ta. Nagadao ti timpuara sakit na. Ay, huwag nga rod. Sapay nagsasarunon ti puyat ko. Ano sa mo na? Jakmat nga ron mabalintag puyat ko na ti doktor. Bawal kanyak ti puyat. Una yan. No saan da ko managsinakin ni Clara. Ni Clara kumaita ti mga sasikaso kang kwana. Sininaan ng tumag kami niti. Basol mo kakonsentidor kamot nga may. Pinanoy-nuyam ti anak ta iti madi nga aramid na. Di mo to pa'y kayat ni Clara iti amanugang. Nalala, may bayamon day ta. Diyak kayata nalagipon. Kababay na denggan. Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? Ada kami ni narabid ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rod manante amen ije balay. Kahit anya kumaita. No agrosere, matek. Adamat bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga Leia. Haanmat nga kasya tibiyag datadta no hangaga po kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din ni Leia. Iso nga rumbang lang nga agsubad datadta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot nga min iday tinakiasawa. Naimbag ni Meli tauray kaskasanaw nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat nga men ni Manang Meli. Ta nagtrabaho day bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Dajay samat nga mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaysaw marisalay. Adak manan Manang Mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak Manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag.
Tanay imbagla nga pang kabilak iti groceries. Tanay, awan man ang tamin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery ka kat. Ha? Nala, mapanakon ija kusinan niya. Nakita aknoan niya dagiti awan ija balay ta iso ti alak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak ija kusina. Ay, nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agrek-reklamo atan eh. Laglagi pa manang mele. Amin nga adatadta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kastuti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Wan, jak malipatan day tasali. Nasaya at mat nga ruda. Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan makat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan mo tandag iti grocery nga insimpak ijay cabinet. Ultimo kape kan asukar awan matan. May samot adilata kan noodles dinabatin. Kwa nga minan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bikat. Awan ka nung ngamin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay tinaggroceryan na nanang. Unay matan, awan pa imbati na. Kanayon matlakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, bye-bye amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, wan gayam, adantay visak nanang. Intun umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga roden ti panag-abroad mo, anak ko. Wen ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ay, madanaga nak. Nang runakad da kayo laang timabati dito eh. Naimbag kumaano tsak amo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amang ano nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam nila nga anak mo manang mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umadu nga rod man ng ti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram to man nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday ngamin inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sakanto akadagi jamang nyawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leah. Ay, sige Taibagaktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa yan nagsweldo? Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pakausaran day jay. Ne! May mutan na kami sa matan. Ay naman ang mele. Nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kunti makaamu iti cake ti apukom. Kunjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Ay ngam gapo iti kinasugador dya amam. Ay awanan. Nailakon dya daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-batay. Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na mo't laang kadikadakwada day jay. Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadal-dala nga rudon. Ne, ay niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day ti basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay, Wey, mayat data nga suggestion mo. Maadaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti day di adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwada day jay. Ni, awan mati amok.
Nasaya at nooan nanang. Tapno maaramid tayo, ti kayat tayo. Nay, apayon nga'y ading ko. Anya pa'y nga'y ti pagnaudan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat iti balayo manang. Di ba dagaday di tatangkan na ng datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat iti tinawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen yu pa'y. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti ibagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kamen nga ag-iyan. Tanaila kon jay balay kandagame. Anya, Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa iti kawan ko ti kastang aramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita. anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga rin aramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mo't siguro anak ko? Nabayaga ko nga agtep-tepal iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamang ano. Ino, nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay naliya anak ko. Di nakpakadanagan dito uy. Adday ta kayo manan ngamin nanang. Kasala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Iso nga aglablabos damutan. Andiyak kayat nga agnanayo na kastatararamidan da kada kayo. Iso na saysaya at numaylasin kayon kadakwada. Gumatang tayon iti bukod tayo alote. Tapno saandan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo manmat nga ilabatoy badumi kadagiti anak ko. Kantay badumot nan aminanang. Malmal pa sa kunchoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon mo't tinday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ano diyo kaya tadi kay mo't pilpilitan kat. Ay na, nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa, kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta ang utda. Ay na, sapay nagsakitan ti sikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon manang meli. Sige kay din. Sige Joy, ibatim dagita lalabaan ita. Naantim-tim mo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita, kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay katkankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello nanang, apa yan? Agmalmalam adyak mawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag ak katsong batan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kubre kama ipapalondri yu matan. Sana ya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim. Tadida ka numasang, oh. Anya? Ay nananang. Suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid da kada kayo. Wan kayo mat nga minawan. No day bagada. Ampay man tawaga kida. Ay nasaanan anak ko. Gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanen isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da tadak di ti adayo. Ala, di kagdanag. Lumasin kayon ton iti pagnaadan nanang. Manuhabulan lang nga awanak. Anda kayo mutan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kanuditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang da di nanang kantatang datoy. Iso nga adda karbangan mi Agyaman kay di atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yun, isumat timang bibiyag ka na kayaw. Ay nasalay.
No isidir mo manan ti panangampon na dinanang kentatang yu kenkwana ide. Nabayaga na nakabayad ni manang Nelly kadakwana iti utang na naimbaga na ka. Tay sukat nga raw di nakakaadda ng tartaripato kadananang kentatang yaw. Hindi bumakit ken lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipod idinaala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag kumaano jak amor ti pakasaritaan ti biyagyaw. Agtal na kamanmat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mo. Pagtrabaho mi da, tapno makatulong damay. Sana da ita anak lang nga anak tar aramidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga sikat imang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan mo tantay karatula ang nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mo't naka for sale day ta alote. Wan nga rod. Saan siguro na? Nagbabawi da siguro. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay, lote tayo nga ginatangda. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. Adamot agdaldalos di na. Patakdaran da siguro iti building. Wano anyaman ita. Ay, awan ng tibibiyang ta ita. No anyaman taramidan da, tabagi damat tanti ginatangda. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kan tilote anya nanang. Ay, kat insajis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Namni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga rod ah. Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga awan matlangan tinalo to. Anya tararami dem ngay manang mele. Nakailad ka matlat tan. Ay na, pasensya kan ading ko. Tani mading amin tibagpagik. Ado tili na baak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan matinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango tinagpalingki. Ikan nakiti kwarta ata siya konti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wen, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan man ang Melay. Kasta mo tanti lang ha. Ay, pasensya ka na ano si Maria kaklatan. Ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor. Masakit ka day? Mumuspos siyaw ka mo. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isalian apan nagpalingki. Wala, umay kan manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan kan iji hospital tanay. Sa balin titsuram. Hello, Leia. Balasang ka o. Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yung kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taura ang kakaruba tayo lang. Anda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngum nagiti kakabsat na. Nangruna ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ka o. Kung ti doktor, ang nakaro ka no abanog ti inam sa aking mapsod. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipawitak to iti pagbayad yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ka o. Kat, kasano ngay? Amo niliya nga da kay to ospital. Imposible matano, han nga agipawit dan dya iti busbusam manang. Dakdak kalam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tan Awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay ka maten sali. Dahil ta kanila ang tirantam dito ospital. Imbes ako musta ang matakamsat mo. Dahil tamat kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumati bagbagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumwar ita ni Manang Melay. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Uraga sawa kayo no agimbag. Na. Na. Nagalas ka ti panagniwat dahil ta akamsat maun Manang Melay. Ala, pasensya amla ko man, Nestor. Ay no kamsat ko la siguro dahil jay inarabis kaun.
Hello, Leia. Apay mat nga pag isula nga bayad ni nanang mo sa hospital tempaw et mo. Ninayunam ko mamatapap no aday gatang mete kanan me. Pasensya kayo, auntie. Ngamawan utang ko na imbaga nakam kada kayo. Iso adidak mandaran amang tiniti kwarta kada kayo. Naa! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan aday pampanakalmon. Auntie? Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo sa hospital kat awan ang tipagyanan na. Papanawan med toy balayan. Anya? Kasta di kayat mo di sige. Kay taak man telayang yo. Nagawa na na panagpuspuso na itaasalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agin ah. Bayam mo, Nestor. Awan tipig sa akon amakirin ni Kierpay kankwana. Kaya't ko ti agin anak. Nalaman ang ano sampay lang tagnad dito bakante asilid dito balay. Sa nabalay, anda na kiti babae nga anak ko dito yung mga sikasukin ka. Nakababain man. Nga magyaman naklatan ni Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naadan nga rodin ni auntie ngay nanang. Ada ka no iya balay da pare, Nestor. Husto pa lang dya atap ko kat. Ada relasyon dagi dya nga duwa. Nga ta nanang? Ay na, haan na nga basta pag iyanan iya balay na no awan relasyon da. Ada limad nga relasyon dagi dyan. Leia anak ko. Adakan. Nakigtot kayo anya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Katam mo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay nanak ko aya. Kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ay, ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukar. Taijay ti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panantayaw. Sa dino anak ko. Ne, adamot gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti karo ba tayo? Apay nga data dito yarak ko. Di mo't nasaok idi akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamutan bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na una. Nanang. Adda ginatang ko apasat ti lote ti kaaruba tayo. Jak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya, ay na. Jaklaim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito yan ako. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayon daytoy. No kasta. Balay daman ang milidata balay nga naipatakder ita. Una nang. Ne. Nakaurnong nga rod ni Leia. Kat iso ting gatang na. Kat, anya pa ngay. Una nanang. Simang gaya mo nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapan tayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Amang ano kagura data yun. Ay haan. Apay, nuhan nga gapo kada lulo kan lulam. Napintas ay atibiyag datad tangagin na. Day tatay saksak day ti panunot da. Semang patkamat gaya man Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumat na sabat mi nga karo bangan nagapuit toy. Imay da kano na kay sarabo. Nag-adumat si bit-bit da. Ayan nga ti para kanya me. Auntie. Chocolates, ken sabon, ken toothpaste. Anda pa'y bado yu dita kada insan. Agbibingay kayo na. Ken daytoy sandal, auntie. Pagbagay yu laki ti daytoy.
Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayon, auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nang usarak iti kwarta. Ha? Imot. Naka-abroad ka lang. Nagbalin ka matan nga imot. Saan kumabot akasta ti pa nagsasaom di ta ka anakam. Maawatam kumamot ading ko. Naawan maitid na akwarta. Tada ka nga ron naggastusan na. Limasto kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Nanang! Tulungan da! Maruran di balay kayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo santi balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan dagiti anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pa ilaang dito'y balay. Kabayatan ti pan nakaramid ti balay yo, sali. Ay, agyaman manang mele. Mabain ako mga mawan mat sa balay nga maasitgan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalaang tiri kasing putan nga kabsat ko. Oray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo latta, sali. Iso at ikamadanakan. Tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan, tinararamid yo kada kami. Day tangarod ti pagbabain aklaunay. Nagsingpat kalata nga orekas jay tinararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. Ay, nagmayat yagi na tayo. Awan mo titi abay ko ni Balta. Nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman lagan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang amoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimuk-mukat. Nga madda ka manditan. Nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dito, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga paprusan. Makapasurun kamot, Baldo! Nay! Sara! Big-bigat nga man! Pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay! Di nakakadimanen intemplaan iti kape. Ha? May saka mo tabakot! Awan ti bibiyang mo! Bakit? Nakaluto ka ka din iti karanta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay, kat agawa ama. Tadapay papanak. Apay, sa di naman ay ati papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tindagita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Nagkatuwa na, tapno na bangluda. Ay, nabaldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Nagandola, sasawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man na bigbigatan. Ay, mabusbusurakan nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jilatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y aja tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte ag digos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, adahamat baldo barak.
Anya ka na iti gagaram, imayak ang kalando, ta umaya ko dumawat man rin iti babasit na manok mo. Nagita ipiyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo ang manok. Nagadumat tayo. Basit na nga rodo ng kal, ta napisti na iti daduma. Kasta na dahil. Mala, umay ka nga raw, tayong ka mangala iti kulungan ra. Anya man na dagito nga sampot mo, Baldon. Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawad ko na kita kanyang kalando. Ta napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadua taraken mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si kamot. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talaga. Na, agora ka. Kas nakurang kimanok ko. Ay, bakay! Nakitam ka riti may sa taragan ko ang manok. Anya manok? Ako mo nakita. Urang matayin. Adna mapukpukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtala mo na. Imposible ah. Ay wano saan, amangan no addaayop, nagtaktakaw iti taraken mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isaw. Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tajak bibi, ang dagita taraken mo. Ay, friend, adagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, awen a friend, no kaya na. Ngam, amangan no di namanen mapanawan dagitay pat gan na una ya taraken na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam panasam latang awisan ah. Barang umanugot mo lang. Ay, wen a friend, madasag to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kay? Bantayak lang na ito tarakan ko. Tamay, inot damot na may busay. Ah? Gusto aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, ta inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Di Carla, di ka din nakita na iti babasit ang manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga muno pinarti ni Bakamaw. Tadi mo kagura nati kaadat nagadua tarakin mau baraw. Owan, di nakabalan nga ramidan ti kastaante. Oreno, kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Saan nga maarami ti asawak na ita, nana? Amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga sawam baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awan pa'y latbalak yung kanila kay maamaadan iti ana. Ay na, nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maaddaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan nagpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo amaadan iti anak. Wala niya. O sige. Padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo day taas, ara. Apay ko mga dababasit ang manok dito'y ngay.
Ay kun may sa anak nga agtatakaw anya, adda konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararagat. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadagiti matmatay dito lugar tayo. Kay no adda agsulisay, siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abakit. Apay ngagpupudod kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaarubat abaak abakit. Apay ka di manan. Birbiro kaklaeng mo, di mang manggig ko nga uni ti manok iti balay na. Ano, nagadukit din ngayon bagbagana. Kasta? Ala, babayamon. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya na nakarla. Kan agsasao kay ngagmaymay sa. Agdan samot bagbagtit yawn. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasao ang ngagmaymay sa, wan balgaw. Hindi bakit mo ati adda bagbagtit na? Na, mabagbagtit samot ngagpayson na tabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay ti mangga abigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito ingiwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ah? Ay, diyak man na mo, friend. Ay no, po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Apay bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigbigat ngagbakwar ka. Maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Amam ka di, masikuga kun. Wan nga rod bakit? Ay, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. At danton anak ta bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot ah. No. Anya ka diti kayat mo asidain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Ken di tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kas na nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumabot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo dyan ah. Isumot nga rod di kayat ko asidaan lakay. Ay na. Pangasim bakit? Nadya lang matiliwliwak ngayon daw. Di mo kumamot pagintirisanan ah. Pangaasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad baldaw. Ang kalang daw. Apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Ah, apay aginaw ka din, di bakit mau? Unar dang kal. Anya nga di ramidag. Pagin inawan lang amin di alagak amano. Ay, kitugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, iti aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam, itad mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yan, kal. Jak kabala na partin, di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat timang papa ay iti aginaw, baraw. Tama nga numaalisan. Anya, apay. Kaya't mau, ang maalisan di asawa. Eh, saan angkol? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na amang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ta ikan kan rumanan iti adaw at tarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok?
Ito'y tarakan ko, bakit? Tari, masentensyaan ang tibiyag na. Yan. Kurt, anyat sangitan mo ay. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito, tarakan ko. Awan ton tiap aprosak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagadumat ti mabalin mo pagpilian ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday taoy. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si Daon ta dayta? Inton bigatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprosan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanan. Ay, wag nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak kay kit din mairutuan nila kay kun Imbaglaangan tanagagat nila kay mo. Ay, wan. Wan ngagpaiso, friend. Anya nga bakit. Parce ka hunti ingungutak at tarakan ka. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko si Daon. Ha? Pagpwesto bakit? Wan lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan, ta nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patgak ang manok ka. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wan. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. Kat no kawitan di tarakan ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Wala bakit? Mabit lang nga ron, ta agrobatak. Inakadigos. Sige. Nakpay lang nga rod agid i-rebrade up ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatakta lakay. Wala nga ron, bakit? Nagmayatan no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nagtaraok. Pati to'y putot mo, aramidam mo tinakasla manok lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya ti kastanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa Ngem no tay pudno anagan na diyak kaya ti kasta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sa iti taraok. Kayat mo? Ay saan? Adan nakasagaan na ngay panagan ko iti anak ta. Siya, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas keng kuana. Adamang mangag ko nga unit yung manok ni balay na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Agoray ka man tayo nagsiripan iti likod ti balay na. Ay, saan kayo matugari ang manok? Tabakan nung manggag na kayo manong ti among yaw. Dito ba niya? Why? Nakarla? Ha? Anyat masapol mo, daw? Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit nila kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kadakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itin kwintas ko kadakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan anasaya at ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa ngamen. Kastoy nay. Iso naramid ko ti kasjay. Mabusurak ngamen. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo ngamen. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ko amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo't nagiti tarakin ko.
Ay, pasensya kan Balduan. Jakon ulitin dayjay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti taraken mau at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akaro ba? Isugot gayam tinangala ka dagiti taraken ka. Pinarti na paikit din ati na duma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapekon nga adda ti ilimlimod dayjay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga ngay malakanyak to'y anak tabakag. Nagtaer si ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agida ka palangwahin. Tada si kasuan ni daddy. Makalan na ito'y tarakan ko at tinakaw iti ni Nana Carla. Ison ti parchek a pagtanggadam. Ay ka, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigup ko. Ay kituwa na bakit? Tapno ado mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwag bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakin ka. Naa, tapat ti manok? Ipapudutan pa iti pagdigos da? Huwag tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unain kailat ta nga si kaswan iti anak ta. Da kayo iti priority. May kadwalangan ng iti tarakin ka. Saan na kas iti at ilatan tarakin ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasimpit nga asawa. Nakaluto kan ba kahit? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no nasakit tingipan. Lakaman namin nga pa sa tibagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, anay ko man. Sige. Tasya nga ro din tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaam mo nga gluto. Namate manan di asawa ko. Ag-ol dagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ang lablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipan na nanang. Naurnog dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga ro tingipan na. Anya, mala, sublatan ka ditan barok. Takaasi ka mabambanlog ka nga gapo iti trabaho. Ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Papan kailatan ni tayo ni Rika. Mabitla amalpas na ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika. Ini ada kayo matgayam nanang. Bumangon ka di tataing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambar ka laang. Amokon ti style mo, Rika. Indak-dakkel mo ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Agnganga ka man takitaak no addadadaal tangipon mo. Apay, masapol pa'y laang. Ay nari ka, agbalbaliw ka kuman, tabumakit kan. Kasano, no mauma ti asawam kun ka. Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpot nga permi dayjay.
kan lab na. Tatang, pakiilot yung manto'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Ato man nga rutyan anayin na tatang. Narigat mo't ano persa kapag trabahuan. Kasi may, Ay na, at dating mangkan nga urat, anak ko. Lami is siguro na itaw. Kasano mo ngamin? No sumangpad ka nga gapo iti trabaho, si kamay lang tagluto, kanuan niya pa dita. kapilitan mo't nga ron nga ramidok day tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kas nila ka na yun ay. Manipod sa nagasawa kayon, adda ka na yun tirik-rik na anan. Mas asyanak mo't nga rutyan ko ana. Lukas siya nga dan anayin na tatang. Ay, katsi ka, di nakakaasyan. Ay, No siyak takin asawa kin kwa na. Saan gagbalin di kas jagal niya? Kas lagpampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayan. bakit? Mangalatan sa iti babaw nita. Tapno at katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya kamin tagtrabaho dito. Mapampanugak mo titi trabaho bakit? Pasensya kan Arodil. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marik-rik na no daduma. Kat sino nga nga ron ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? At na sa pulak akadwata dito balay. Sale, iso ni manang mo arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabirok kay ti babaunan, Rodil. Wen, tin rekomenda di ka trabaho. Mala, sumrek kan ading sale. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally. 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong nga tinaplayam nga trabaho. Kat napintas ka mat. Ibagaman tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ah? Ay, saan Manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na ti sigod nga am-amok, Manang. Sigurado am lang nga agsasaw kay tagpaiso sale. Han nga siya tiluklukuan niya. Umay kamat sumango dito lamisanan sale. Tagigidan tayo namangan. Sige lang, Manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisangoy ti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang nga kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin-agin ka pay lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babaunan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babaunan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, han man nga siyak tiluklukuan nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita karo ba? Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Katanya nga ron ngay, duwa talang mat nga mangan. Ni Sali ngay, di mo mo't inggatangan. Kasi mo't sapay na banog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailimad tirek nam iti day nga babaunan niya. Ay na Rodel, urahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sali. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kan ni Salen niya. Ilay bagbagam. Awan! Itanya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimplay ti kapim kanya na. Hanak lang nga agsasaw. Nga palpalewan kayo. At di mo mat nga rod masangot ag timpla iti kape. Tabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan nak. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Daka mo ano, naggapgapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog?
papanan mi kumangay. Amin am ngamin ang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Ay nga mala. Tapno awanan pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sally. Lukas ka. Pimanawan tay babaunan niya, anak ka. Tatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naglukon. Pati babaunan, pagimunan nan. Nga ron, apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumut ana imon di asawam anak ko. Marigatan akmat nga ron siya kamin tagtrabaho di balay tatang. Baunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamot ngamin amin ang ti mga ramit iti trabaho na kuma. Yak may baon no kasya nga darik-rik na iti bagi na tatang. Isong agsapo na kiti kasukat ni Sally. Tay bakit man lang talaga babaw na. Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asaan kayo marigatan ngagdalos dito eh. No aglaba kayo, ininutan nyo. Tapno saan kayo amabanlaw. Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakuta kakit-kitaan nyo. Napigsaak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Na-maintain ko nga minday tata kanayon ti panagersisyaw. Alang nga ron, Dana. Panawan kayon. Tama pa anak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan nyo, nana. Kanapay nga kas na ti baduyo. Nai-al-al data cycling yo. Madmadlaw data. Yoy, napanak nga may nagjaging kang nagsumba. Iso akas to ti suot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakit. Bakatan lang aro din. Agbado pa'y langit ti kasta. Nay, apay akas ta ti panangkitam kanya. Ngayri ka. Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, jay ka barbaro ababaunan nyo anya, Rika. Uray bakitan, yung siksila tamay. Nalaing nga agdala. Madin to pa'y. Hana nga bagbagay. Aywan. Awan samot an-anayam iti bagimon manipod at dan babaunan nyo balasang kaw. Naimbaganak siguro na tatang. Balo ka diti babaunan nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no mat. Apay nga damdamagan nyo aya. Awan, kaya't kula ama-amuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawais. Kitaan nyo man dayo ti bestida no manay kada kayo, nana. Winagwag ko itay dayta. Ay, wow! Nagpintasan. Magusto ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na, nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Wag nga raw. Talula pares. Sige, ano mawaya anak manan. Inakto gumatang itibado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamali ka? Umay ka man. Mapantay dya silid. Tay dya tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya. Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakat ni nana mo na. Mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting day dya nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na da nakada dya nga bakat. Wano, shiks mo kit di day jay. Jak amuking ka. Pati bakit pagimunam? Anya kamutin. Kasalanan ko ni nana mo na. Pagimunam kit din. Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pemanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Jak kumakaya ta papanawan. Tanagagit ka na singpad ni nana mo na. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga roday jay nga anak ko. Naimon na talaga.
Naimon lang aruton sa dutpay. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, tek ni Rika. Nga oray kasi ito ugali na nanan. Iso asyak ti agadjas. Siya kumati o may ije balayo. Ngam adamo nga min apukok nga awir ko. Tanay amuyo mo't nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanan. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin dito sa bali ababaw na yun. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulik nga agbalin akatulungan mi. No aggagot ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunon nyo. Katawan kuma ti pagimimunam. Talaga nga chismoso da dyan nga Rodil. Ibaga na pala ang data kanya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inam Kan maysa, pudnuma nga men anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagito nga saksakit ibagi. Sa pagsaksakit man ang tangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpot di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunan wano sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito'y sikat, likod, ngepan, tiyan, kan ulo. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunan. Paginmunam mo't ida. Uray bakit pagimunam mo't? Kat pili mat nga mental alam Han nga dagi jay garanggan diyang kan sa rampeteng. Kandihan nga napintas man ta alam. Jada asawa na kandihan nga managdigos tapno na ang dud. Han nga jay digos nga digos. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaunan ta. Ni Hayden, kana ka. Anak ti kasinsin ko ije kabang-ibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimunam. Hayden, sumrakan. Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, hindi na panatawan. Mayat kiti ano lalaki ti aglaba. Tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkid di Katuwanan atan Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adut yan nayak. Auntie, nakaluto akon. Mangantan. Sige, Haydin. Dua ta nga agsango nga mangan ta adamat nga min trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apa nga? Naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa nga minta short pan ko, hindi naglabak, auntie. Kan agdi ko sakmat lang madamdama. Umay ka nga rudwite kang kay ti pagsukatam. Andahan nga usaran niya angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa Umay ka kit din. Mapantabi iti dya kwarto tagpili ka iti usaram. Anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, owan, auntie. Nagadalak mo't langit ipanagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Apa di ka makaid na Rika? Puti ka ako te. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permit ti bukot ko. Kayat na ti mamasahe. Anya, sapay na banugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di bale tada ni Haydin. Nag-adal mat gayam day jay ti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Aun. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kan ta inakbi itag pamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanyam no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agi na nakakit dilakay. Eh, Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, sinro kakla
datan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magkayam na lang. Nasa pa nag-ring ni Rika, isasap sa bulag. Awan mo't iti kusina. Ganura ni Hayden akan awan mo't iti silad na. Nay, ayan dan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan, adda inyag ko apandisal. Ikapiyaw baraw. Sige, iti suyo di talami sana nang. Tenakman kitain ida, di talikod ti balay. No saan mga imay dito iti asawam anak ko? Ni Hayden ngay tatang, saan ngay may? Saan napalandaya? Diyan mo tatang. Ya kung simrek iti trabaho, tasap sa pula kita. Ngam awan damay. Awagam ida Diyak makontak ti cellphone da, tatang. Nanang... Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtarahidan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da. Una nang inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipatag kanon. Anya, ay namang ibaba inday jay a babae. Saan na nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, ah. Agpampanunutak mat Kaya't ko nga minti maandaan iti anak, nanang. Bumakat akon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabandog ni Rudil. Ay najak mo no anya klase ti panagpampanunot ti andakan ka. Ay no may kankansan. At anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid tado ah. Agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga rodan. Subliak pa laang. Haanan. Ni Hayden tadtan ti ayatak nanang. Sorry, Rika. Yung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan mo inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kaya't dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramiden ta. Isong agsinatan. Nasakit man, nga masapol nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kina Uncle Rodel. Sardengan tantag basol. Anak nga panawan, Hayden. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, auntie. Masapol nga agsinatan. Tadyak kaya't atub nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apay nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakulapan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagwapo dya ka anakam. Urayan nak dito ente rito. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Ha? Papananta, Rodil? Agpasyarta? Lanang, may kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan ko anak kada kayo. Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaurnos ti amin kanya ta? Kunak lang dayjay. Tapno sumurot ka kanya. Ngam saan? Awanan ti rumbang nga urnosen tayo tinagbagitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ridi ak ngagbalbaliw. Sulnitak ti nagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na nga nangyari. Noy kan nakitimay sapay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras saan tan ngagden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Iso asorin, Rika.
Umay ko man isublitay binulod ko nga igadan, Marimileng. Agyaman nak Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. At dausarang ka. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti pa nang isublek, Maray. Nay, asino day ta napintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmey. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakit-kitak Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y mare. Ay, kasta aya. Ay na, manuak mo ngaminan arum mare jay balay. Tanudag duma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Naiuwan maray. Agsap-sapol iti trabaho na. Ang ngawampay mo na sa bulan na. Dito'y samot ti papapanandag itay babaro sa lumablabas si jay balay nukwa. Ay nawan. Nagado ti umay mga aram kinkwa na maray. Agsusublat dagiti babaraw sa magsarsarong karken ni Carmey. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay burida kakapsat ko. Jay gwapo akabsat mo. Ay, Isugayam ti malaan ta ka anak ka, Maray. Kahit kumusta ngay mo na jakab sa mo. ay saan pa'y laan nagbalbali mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, Maray. Ay nawad maray. Umayak man na Mileng. Ay nay, si kamo gayam ruday. Sumrek ka Agyaman nak nana. Hala, urayo mo ni Carmey aka anak ka. Tagdigdigos pa'y laeng. Wan nana. Aywan. Agdaawit ko alamas nana. Kinamulak ija karayan. Nagpanitak kami ni Jay kan. Ay da, ay nagimasin ngay. Naimas nga alsumanda ita. Wan nana. Pangaldawan tayo. Ta makipangana kon dito'y balayo. Ay, kawin abaraw. Mabalin lata. Kasanungay. Agkasarta katin Carmey. Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang nga agon agkasartan. Haan pay, Di tanto lati turungan ta. Amo maya. Hanta nga maibaga tigasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa'y lahat ngaya. Jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta Carmey. Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isikret tapay lang niya. Ha? Una, no kastati ko nam, Carmey. Sika, ti masurot. Thank you, Rudy. Nakapalpatan. Ay, maturog tan Carmey kanakan. Tanay, rabiain. Ay, anak pa'y nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Sino? Tao po. Umayak man. Mileng. Carmey. Lain baga rabi iyo. Ay, isuday jayan daw urayak, ante. Naidong. Idong. Nobyom kaday. Kunak man nun ni Rudy tinubyo. Eh, kayo kindi maturugan, ante. Tama pan bastra ka naidong. Kunaklakid din no nakaturog kan Carmey. Haan, ata inururay ka nga, Rod. Ay, nagwapo ka nga talaga, idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na Carmey ha. Uray ka. Nagpintas ka. Aywan. Adawit ko a cake and chocolate. Di mo't paboritom da gito Wow! Thank you, Ay, wana, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pig sa ante hani nga awag mo kanya.
Mangag na ka ni antik. Kita niya ko ma. Awan mo dakis na. Agayan ayat tangaruday. Bastahan ko nga kayat nga may bulgar ti relasyon ta idong. Isikreta pa ilangan niya. Kituwa na. Sikati makaam mo. Karme. Nay, papa na manong ikain. Unay mo't day tabang bang lumon. Nagpigsa. Inlok man ikan iti pipino ni Milig. Maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat. Sila'y bagbagam. Agayata, bakit pa ilaang mat? Kat, apay nga ron nga kami ti Pipino. Basta. Sige, mabana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Abay, dakas ayaw ti agsapatos. Malaminti sa akag. Sige, mabana kon kabagis. Naimbaga oras mo, ading karme. Eh, da kayo matgayam, tata. Umunag kayo Anyag gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da ito, nasamait. Ay, kastaya. Ayabak ka din ni antik? Ay, saanan? Oray taada ka mat. Ha? Ay, wan. Kaya't mo ti barbecue. Inta ag barbecue ija crossing. Ha? Katuan paborito pa matdata. Kanbalot. Ala, mapantangarodan, karme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagsurpan ka. Kastamon. Sanak nga ron nga komportable, tata. May mayat nag-sure panak. Tapno press ko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripan nyo din Nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak no sino itayang. Umayak ko madumawat iti kalamansi, ante. Sino ay tikit kitaan nyo? Ay, kit-kita nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayaw. Mas daawak lang tay di namin sa nakalman. Ni idong ti kadwa na magmagna di ta kalsada. Ita, ni Rudy mag. Inton bigat. Sabali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay, sus! Narigat yag sasaaw. Angam adong timangmanggag ko at chismis. Maipapan iti dayta babae. Anya? Ala! Ay! Agmarmare testamot dun, ante. Ibagamot kanya katak namukmat ti mapaspasamak syunay. Anya ti mo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diyak kaya ti agchismis. Ngam, agsusukat ti boyfriend day ta akarme. Agurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas. Nagsiksipay. Ha! Anom ti kinaseksi kang kinapintas no playgirl mo't, auntie. No kasta, nobyo na ni Idong, nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diyak kaya ti agsawaan ti tanarigat ti mapabasol. Basta no anya ti makita yo ay kukas jay latan auntie. Nay, nakasukat ka manan, manong ikaing. Papanam ka malaman. Inakman ikandamiling itiripulyo. Anya, ginatang mo tiripulyaw, kalpasan na ipadawat mulaan. Talaga akasta. Sungaron nga do tiginatang ko. Ta agi parano dakmag. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman dagpay kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agisam-isam kidding. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sa bagay awan makunak kang kwanan tan nasingpot kang nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanya. Sige. Mapana kon. Mangan kanton. Tamarabyan na nga agawid. Ayun. Umutang man pa iti sang ribong narda, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay, pang maintenance ko. Malala. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram iking. Kwa.
Umay ka kumaitad to'y repolyaw. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan ka duwam? Awan tay kaanakam? Atay ti Selena, Axel cellphone Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue miling. Tamapan kami iji cruising. Sige. Mabit laang, ikay. Wanya, nabisog kami lang, Carme. Wan ngam kayat ko pa iti mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom Ay na, lumok magakno si kati kadwak. Carme, agta ko maibagakin ka. Sabay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Carme. Kat mabalin ladta ngam ano sama ati ag-ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, addamat saan. Tinabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carme, papanam, nakasukat ka manan. Dagasan nak ni Rudy tante. Agpasyar kami kano. Anya? Ay, day, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam, balasang ko. May sa kumalaeng ati pakirelasyon. Di mo paggigidanin dagiti lalaki. Barkadak lang dagi ante. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makit-kita da kayo kanaw iti ruwar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug, wow. Ay, sige ante, mapanakon. Pasensya kayon ngam. Kagurgurak ngamin ti masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay manong ikaing. Pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunak man no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagam mo't maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag. Ni Karmi ti arar mamanaw. No ibagak awen. Dakas aya kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kana mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idaamin nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kanag dinamag a pinaggigidan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so, sulitak manong di ka mainayon kadagijay lalakay. Baybayamida, tama nga no may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carme. Makayawan ako unay ti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinayat. No diskarte ti maywayat. Nagyaman na. Tapi na nagnagam ti panagayat mo kanya. Babayin ti panangirok ma'am iti bagim kanya, Carme. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Oh, agyaman nak. I love you, Carme. I love you too, Rudy. Tangay, adda na pasama kiti nagbagatan ta. Agkasarta ko man. Wanto, han pa lang nga tanta. Ay, wan, ayan nga di utang kanyam. Atoy, 5,000 day ta, Carme. Pagluganan ta ka din agawid, Carme. Tricycle, wano jeep. Ay, kwa, uray umunakan nga agawid ta, dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Antek iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamat lang agawid. Ay, uray haanan ta, inakto pa'y agpako ko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang tagdit, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagan na, Carmen. Na-traffic ka namin. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasanaw. Patuloyin ta ka diti plano ta. Ti santa pa nagawid inton rabi. Katuman, maturog tan idtoy ili. Uy, ag-relax ta mo, Carmen. Ay, uwan gayam. Ada jay bagbaga kanyam nga kwarta. Uy, di ka matalakan.
Madamdaman ton ayawat ka. Tagdata dito'y kaaduan ti tao. Jak pa'y lama kabayad ken kakabagis wine. Tanay, awampay kwartak. Naalam sa amat tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy, adda pangusarak iti kwartak. Anya, ang apay akin grocery iti adda ti sirok ti lamisaan ni Jay kusina? Ha? Ay, di mo pakibiyangan na dyan maring. Adda pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay pagpanak. Groceries para kada kayo kini Carme, Mileng. Ha? Ala, itid ka nga itid, iti kumpurme iking. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanak ka. Ipagpagapok iti ka anak ka man ni Carme, Mileng. Iso nga ayos lang. Nay, apay, di na kapay pinaay ni Carmi ay Saan pa'y mag? Iso nga induyik tagaram. Aging gadi nakpay lapaayon. Sige, idong, agnganga kata subuan ka niya. Sige, Carme. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot ang nagayatin ka. Ay, mas nadungdungo ka ata amin nga kay dawak kat itid mo. I love you, idong. Mwah! Awanan kayo itibain. Carme, idong! Ah, ay, ni Rudy! Ay, tumarita na idong! Dirasang! Umayakan! Apealis ka na tumarita. Itanya ang gapo. Basta umayakan! Dirasang! Maturukan ito'y balay da antik niya, iking. Apay apaturugan nak dito'y Carme. Wan ata ni rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay karoon na. Pagturugan nga. Si kano kayat mo di maturog i-jesilit ko? Ha? Akpay so Carme? O sige, kayat ko Ay na, amuyo ka day, anti Mareng. Naglaban ka no darudi kan idong ije-store iti kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carmi day ta. Anya, nagdin ng randa. Ikaw nagadaw ti kamuol da. Ay, sauce. Masikugak, auntie. Adnya! Kahit masikog ka kahit. Ay, hasinaw ti ama ti sikog mo. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Yak mamade asyak ti amati sikog ni Carminana. Naimbag ko no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sikog na. No kasta teramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Anya? Carme, pudno ka day ti ibagbaga ni Rudy. Auntie. Agsao ka! Pudno ka day! Wan, auntie. Anya! Iso ala tingitak. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Carmi. Asino nga iti pudno nga ama ta sikog mo, Carme? Saan mo't nga aklonan ni Rudy? Ko, auntie. Nagkamali aksamot gayam iti atap. Naidong sa gayam ta ama dato si Kuko. Anya! Ala, kasarita tangarod ni Idong. No siya kumalaang tinubyong Carme. Mambali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam, pinaggigidran da kami, may. San lagayam ada kami kini Rudy tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Idong. Masiguradok dahi ta. Ladingidag. Ngam jak mamati Carme. Di na lukwan. Pangasim. Damag kong adda ka relasyon mo at taga kabangiba nga barangay. Kat adda ka lupa asawa ta. Anyan, mangibabain ka, Carme. Diyak laim pagarap akas tagayam ter aramidam.
Pakawanan na ko, ma-auntie. Hanya lang ti bagada kiti dadakkel mo. Abagan no ibagada, abinaybayan ka, Carmay. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si Kugma. Ay, auntie, malagip ko gayaman no asino ti amatoy si Kugko. Asinaw, Ni tataiking gayam. anya. Amom ka diti ibagbagam, Carmay. Uwan, auntie. Di ba naturog na minsan ni tataiking ito balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla-kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, auntie. Anya! Ay, di man pabasulan iti day tamileng. Apay nga iramraman dak dita, kay inusintiak dita. Kuna mo ngamin ni Carmay, ang nagkaida kayo, kanaw, idi naturog kay Jay Balay. Wen, ngamawan na pasamak, iti nagpaitan be. Nagpatingga kami la itar arakop. Ngamawan na pasamak kada kami. Jay agpay sulaing ti ibagam, Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak relasyonan na ati pagdamagan niyo. Saan asya? Hala nga raw, pasensya kan, Iking. Nagdamag aklaang mo kiidia. Iba kami dya ka nakam. Sa di nakiramraman dita. Naupay akong kankwana. Talalakiro gayam. Sige nga raw, agawid akon. Ala, pasensya kan, wain. Anya ngay, makitam ita, manong. Di husto jay kunakken ka ide. May ramraman ka lang dita kunak ide. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulog ah. Amun di karbiday ka. Awan na pasamak itinagbaitan me. Talakaya kon. Amun ni karbiday ta. Ha, Oh, mangilawlaw anday diya babae. Nagadumagayam tinubo yun ah. Lawlawan kong. iso ano maminsan, manong. Saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuan pa yan na imbag ti ugali na. Sarabalay, tadya ko nagaram. Talakaya kon. Pinalasulaan, tinagaram manan. Talagagayam alakaya kong kabagis. Mandya kon.